May gabi ini dito guys. It's a Sunday. Hapon sa Sunday karon kay ko maka-vlog hapon. Unsan sa pananaw ko vlog kay grabe pangumbati ng panglaba oh. Last atong vlog atong arang panglaban na karon. Natangtang na nas hangir magpili ko pero so di pa ko magpili diha. Mag-abri sa tag parcel. Gikan ako nag-film sa TikTok kanang accept na po kog mga trabaho guys kay medyo man tong na extra. Ng-accept na po ko kay wala. Need na po. Bahalag busy kakayanin na lang ng katawang lupa. So anyway guys, Dalton will help me. Dalton help me out. Kaya nighuman na open sa parcel. Nglag mo sa tay kay magtiwas ko na ni og film. Nga nagluto pa sa tay inan dadto kay ginapagluto sa sa lakaw. So let's open the first one. Nanay, I might be back inside there. Here, let's open this one first. Wow, so candy is inside there. Candies? No, I think there's no candy. So yummy ka karon. Sensya na mo ha, nagpakigaw ko kay Yummy, nanay. ang inita sa ganina. Pero man po ko magawa sa bahay. What is inside? I don't know, let's find out. Why are you coughing? I'm copying. No. What is it inside there? No, don't sit there kay the guys wants to see our What's that? Wow, fruits. it's a vegetable chips. It's a vegetable, Dalton. I want a vegetable chip. Now let's eat that later. It's a vegetable chips, guys. Nga ato ning tilawan, wa po ka tilaw daan nga vegetable chips. Gikan ni sa taga snack room, gipadadaan kanila kay request man ko. Na wala na lumping, agoy, na lumping. Kani guys, kay bawa naman mo daan ni pero mo kakita na ni say kog order daan ni. I want to eat Kay Mama, I want to eat this. we have that in the refrigerator there. Nalumping sa pagbiyahe siguro ni. Nanay, I don't put it in the refrigerator. Let's eat that later. Let's open the parcel first, okay? Here. Let's see what's inside. This is the next one. Sige, ta na nag-abrig parcel. Kay, nang-accept na po Wow, ko. that's the chip for school. Ay, shoes for school? Are you sure? Yeah, that's the chip. It's Tatay's slipper. Wow, parang ninduta. Guys, ano mo? Ratahon na rabani. Halata nindut. Okay, get the balloon. Nanay, just I want food. Go get it. Get the small balloon. And I want food. Okay. Hara ning Greek quiz guys. Wow. Kanang makita mo kung nilagahang performance. Ingan ano, sa mga naiplanong mag-affiliate. Kinahanglan nindot imong performance kay ug nindot imong performance dadto sa nanamagud sila ay access sa imong kanang performance didto sa kanang TikTok ba. Nya makita nila nga nindot imong performance ug request kanila sa product. Tagaan ba kanila jadi na ka makagasto imo rang i-request ja. Ipadana na nila nimo if ever na sila pagsalig nimo. Mo nang usahay na ito yung mga time nga mag-abri kong tag 200 ka parcel sa kaadlaw. Ja. Na-stress man ko kaya tungod sa kadaghan mo itong hininadyan na naman dyan. Agaharang aksipon, katulad ng piling-pili, katulad ng kaya na nga ikuan. Hala, hala ka! Yung sailor sa first round. Mama, your door is so cute. Ayaw, kaya gipadadaan ko nila. Nanay, open. Kay trending ka dyan guys. Gusto ko mo Nanay, try open, ano. nanay. No, not yet. We will try it later. We eat dinner first, okay? This is bad without dinner, okay? This is bad without food. Mga utan na siya, mga okra baka na mga Utsa, grabe kit ano masang pangrab yung sinawa. Sila pa, lagdira man na. Dalton, we need to open all the parcel first before we can eat. Tatay will cook fried fish, your favorite. Kani guys, panty ni guys, so di na naman na i-open kay panty man na. At least ma-open na yan ang parcel, Nanay, does hinlo na dari. Kani, what is this? Wow, what's that? It's a There. t-shirt. T-shirt on tatay? Yes, it's Tatay's t-shirt. How about this one? This is t-shirt. There's another t-shirt inside. Yes, kani, what is this? Wow, what's that? Mga t-shirt? Sama ni? I don't know. Let's Nanay. find out later. Maybe it's another t-shirt. Here. Hala, nalagi umigas dari to. Nisa man ni? Ara mabagata. Ang butura ba ni? Napusa na maka ni. Dalton, excuse me, Ton. The guys will look at the parcel. Oh, no. You can sit here beside me here in the other side. Ano ba? Sa man ni nabuto-butuman? Ay, halaka. Pagkain lagi. Agahang gi-order nga kuan. Luncheon meat. Gi-umigas. Buskag na magka ni. Close the door. Guys, gi-umigas, guys. I need to throw away the naman kayo napusaan eh. Kasi murag na yung Dalton, move away. There's so many ants.
ang parcel may umigas ang gi-check basig na po sa Mommy, what's that, ah, Mama? luncheon meat. Okay, so aram na po sa. Excuse me, kaya I'm gonna put all the garbage here. Kay na umigas. So next, abi ko ka na na pusa. Adi ay. Wow, bra. Hala, dagko amani ginoo. Ano dagko man yang gipamalit. Ngayo, managi putay. Nga na, madyo na naman mo dagko tanawon. Lugamay na naman, pila na namin nabilin ani. Tulo na naman ni ka parcel. So, anyway, mo lagi to. If na mo'y plano guys nga mag-affiliate, dapat seryoso gud mo ba para kontakon mo sa mga company. Kaya ako bitaw, kontakon ra ko nila nya makalibre na ko product. Instead nga mapalit ko og kunina o mapalit ko padjong di na ko mapalit kay og na ko'y gusto harang i-request nila. Muhatag sila na kay nigtanan nila sa account nga nindot ko performance ba, nindot ko record. Di sila magduha-duha og hatag. Kay para nila dag gyapon sila ba kay ma-picture man sila na sa ang mga video Mommy, the teacher. What is it? sa mode guys. Gusto ko masuway ani. Bag-o ni nila nga serum. Ya kani ambot unsa ni. Ay okay. Haning gi hapon ning request guys para ni Dalton pen control ha. Suwat-suwat ba. Okay, so maghipos ako sa mga panit dari and then naghuman na nais maghipos na ko na ng harang daghan na kaadto nga pilunon. Human na magpamilo og bisag di pa na mga magpamilo basta mga man sundig luto. Bigaan sa na nang pilunon kay mag-film sa ko sa mga video. Ay mag-lisod ako film sa video sa TikTok kay na may bata si Kuwagi. Saba pumamili sa lamang ko. So guys, Lunes na po dugma. Bakbaka na po bata magdakop na ni ugma. Isay man good magpasasaway na siya pero most of the time okay ra man po di man po sa ingo grabe jud ka pasaway pero kana lagi maghinagtag pa ba nya hinahaglan ba sa alas 7 kuan na kakaon na kaya alas 7 medyo man may manglakaw so di may pwede magpalangan lang kay malit man ja di sa kakwas ang first activity kay sa eskwelahan nila seryoso na jud kaado bisag mga nursery pa sila na sila activity kaduha. What are you doing, Dalton? What is that? Oh no, hilabot na pud ka. That's a juice. That's a cucumber. No? That's a cucumber green tea. Put it back in the fridge. No, that's not a cucumber tea. Di lagi na pwede nimo. No, that's not a cucumber tea. That's a green tea. That's not green tea. So, nga nalagi ko abi ko kananay. Ikan manas Dalton sa NCDC. Bis naging tuig abi ko parehara pa dito. Kuan major pag ang gibalhin kay diha daghan sa nakatunan sa isang eskwelahan ba nya namto nang utan nagpila ko na tuition kuan 1,150 na tanan na tuition miscellaneous na mao nang nga nako worth it ra man pud nga gigastuhan na mo kay kamao naman si Ja dali ra na kamao kuan nagilahang kuan dito murag advance ba tay naway mong bursaon ay mga kwarta mas gani wanas hud sa washing machine. Puro ko maghubo, i-check sa nang imuhang mga bursa kay di na na ma-check usayag ng labak ko kay ditso na kay dali ra ba sa liat ra. Biso jud na bata, jawal bitaw ko kadto yung mga content jud nga maka-content kog tarong kay na may bata, mabawi ra ko puhon. Mga daily life activities sa jud ni na mga aha sa jud mga personal vlog. Okay, tanaw sa mga personal vlog ani ko mamadleng pag ko kay mo singgit. Kita magidengeg. Kaya mo singkit kuan po ijaha mag-aliwaros pag ijaha. Bawi ra ko pohon ninjo na maka-upload kog tarong content pero mura gud po kog nasad. Dunli ko ba kay syempre gamay man jud views kay wa man jud koy tarong content pod. Admit mo pud na nga jud koy tarong content. Kay di man maka-content og tarong kay na may bata. Unahan sa lamin ng bata total di man na sila forever bata. Kaya napaghapon yung vlog ko ko nubudako na. Maghimo na jud ko content nga nindot maka nahatag og pagtulunan maglisod ko lagi kay di matarang ang video kay na bata mo nang agaw nalaman na ni is sharing my daily life activities nga maka-upload gihapon ko ba di po ko mingawunin jud di po mo mingawuna kay apa magyapon mingawuna ba da bisag wa na lamig ang vlog ni YouTube na bisag gyapon nang giatang nagmamahal sa akin mahal ko din kayo
Ang naidya guys, pasagdi ra na dalton singgit kay. Kay pa ganun mag-vlog ko, mag-istorya ko ninyo, samok-samok. That pancit is old now. This is a bad pancit. We give this to the dog later. Kahit tagtad na nisref. Give it to tatay. Give it to Nana. No, give it to the dog. Give it to tatay because Nana is folding your clothes. Come on. So, asan yung tiwasan guys? Ang mga pilinon. Tiwas rata. Anja, bawal kag maka-vlog pa ko balik kay film mo ko undas mga products. Good morning mga kagahe. It's a Monday morning. Andyan saan tama ni karon ang bata mapapag bakto sa igdaanan niya. Hilak naman kay di man mo bakong. Matuog ko namin dyan. Lunis man ron mga eskwela man eh. Listen, pag di may mga eskwela nga. Lunis na lunis. As 4 ko na mata kay kanis undoy na kupot-kupot og sa jo. Mata po ko gapilo ano taong ko makatubalik. Alas 12 na po ko nakatuhala na sa nagad ni kinabuhi ani ana. Ampo na dos Ginoo dani. Hindi tama daot dani kay tangan ni way tug pirmi. Anak ka to, manipod programay, pila ra to. Ano sa na ba niya tao na? Kapait bas kinabuhi, inahan. Pero, malipay yung puta, inahan. Ano, kaya na, putay, balance really life, malipay, mag-uuw. We need to eat now. Alas 6 naman guys, may tagikan ko nag-film sa Jo ko nag-film, pugyahan ko nung puntaga. Sa ko nag-film, kaya wag ko mahimo kay sa Jo man nagamata. Nalaman po, ano gatong biya? Uniform. Ining buto na napilang gam ni Bangga. Ala! Ito na sa board. Try. Lipad magbalik. Bangga sa... Kapila na dyan kumakakuan nga na mo bangga nga langgam sa among ang samin. Bako ramapod. Maglupad ramapod. Yes, Dalton, come on. It's it. It's it na. Come on, come on. Napakigaw na ko, come on. The guys are there. Wanna say hi? Hi. You say good morning. Morning. How about Nana? You didn't say good morning to your mommy. Bakit ako kumahadang ta? Mom. Good morning. You didn't say good morning to your mother. Good morning, Mother. Right. Good. Other side. Forehead. Chin. Neck. Nani magiging kinisan ko. Nana, the quad is moving. Why is the cloud moving? The quad is moving from the other side. I found a strong wind. From the strong wind. Nana. Right. Ay, sabi ito, tsaka mag... Ngita sa tagat sa ano, napa sa siguro isda. Grabe, ilahiran sa kang paas ng to. Tigang pa, kaya wa may short. Short naman nas bahay. No, Nana, where's the power? Oh no. There's no pumili. Close the fridge. We're gonna get ready now to school. We're gonna ride the small bus today because Tata is not here. Hi guys, dito sa Pilar daw. Nana, it's going to mountain over here. Okay. It's going to have to slide on the road over here. Okay, let's go. You tell Tata and ask. Tatay, it's going to be where? It's going to have to slide over the where? Where are the ducks? The ducks are hiding. The duck is so far away. Where's the duck? Find it. No. You tell the guys. You say hi to the guys first. Right Hi, here on the guys. phone. No, you look at them first. Hi guys. Where's the duck? Where are the ducks? Where? You find it. Do you like it? There's the duck. No, it's how far away. How many? 1, 2. Only 2? Where's the mama duck? Maybe it's there swimming. Let's go. Why are you lonely? Are you lonely or happy? Happy. Okay. You wanna go now to the other side? Yeah. It's going to other side. Oh, what's happening, Nanay? What is happening? The car is moving. Oh. Ikaw rin vlog tom la. No, guys, go on the other side, the other side. Now we go to the other side there, going to the mountain up there. Yeah.
What will you say to the guys? You say hi to the guys. Hi guys. So we're the mountain. So nice. What else you wanna say? Thank you. What are you getting? Muhag malbiri guys, oh. Bisa garang hilawa pa, hala. Okay, get one. Kaya we will go to Lolita's house. O, lalo, uy, laman. Panda! Kabang! Hala, ginukong luyang kabang. Tiguwangan na. Kabang! Mahadlo ko mahawid des. Kaya tiguwang na raban eh. Sige, ango na ba? Bang! Mama, Huh? this is what Kasama. Let's go to Lola na, dali. Kanas precious to, ah. There's more Where's the precious, oh? Bless your Lolo first. Bless your tita. Ate Upaw, dali. What house is that? Ate Upaw's house. What is it? Huh? What are you looking for? What's that? Daddy with me. There's Tati Lexi. Ikaw, go to Lola Lita ko. Hindi ba ko matulog tita kurang eh. Ajo. Kidjulo na yung ajo pumawag day. Oh, Panar day. okay. Okay. Gimingaw kung ang tita tita. Lago to, Bek. Kaya gahangi hatag ni mo. Anak mo da. Kurami Lago to. gimingaw makita tita tita no kurang. Ikaw, bless your Lola ko. Bless your Lola. Nakasama ka na eh. Ha? Nakasama kang Lexi. Ngayon na ka. Anong Lexi? Nila tanay. Dadon, bless your Lola. Ning paso ra badto ko ta kurami. Kurami ako. Gani habang udto ning paso. Dami ilan na nailitag, dami sa family house. Ang lubog, dami dari sa. Are you sleeping? O man matog? Dog. You want to tog here?